فقرة بري تجديد العقد للفلاحين المتعاقدين وفق قانون 35 أي إيجار. ثانيا الفلاحين المتوفين إجراء عملية النقل حقوقي للالتزام إلى أحد الوراثة. هردو فقرة اش فلاحي چای شنگالی رانا ات عمري خودي كرين وإيجاري تعاقده بلا عقده خو بجددين وفلاحين عمري خودي جي كري بلا بسلمينه وراثه وكالكا ابنافي كيش ايه اقرباء كي خو نزينجي خو هري نزينتري خو شبكه دائره زراعات اش خو فكرنا فان فايلا وفان عقده بلا بجددين وش دائره زراعات ربينن استاد خلف جيكي موجوده استاد ميديجين موجود كرتي ربريت في دائره هني ديجي بين اف دائره باشي نهاوي ديم بردوام بفكرناوي وامش خودي ادخوازن وفي دائره جي تێکیلیە خۆ دەوڵەتی ڕقەویتر ژی بکێ و خاصەتەن محافەدا نەینەوارە بلکی ساحەک دۆ ژبەر جەه و گەنمێ چای شنگالێ vê منتەقا قوبلەتێژی تێنە فەکردن تا ژvê derê nebne dewarê dûr û teshîlê felaha jî ji teshîlê felaha jî re çê bibe birêka vê daîra ziraat em bixêrhatina van muwedefê daîra ziraata şingalê dikin dûbara em dibêjin ser sera û ser çavara hatine navenda باجارê şingalê wîn ser serê me re hatin heka wîn tiştê ji destê we bê derfeta li destê we bê qanûniyan wîn şma felahê çayê şingalê re bikin em dûbare bixêrhatina qinatê çira dikin û em dengê xwe digihîna çayê şingalê jî li axa xwe bibine xweyî li erdê xwe bibine xweyî li in malekê te avad kî bi dereceka têne bi ser malê nakevî lazim e derece bi derece bê em îro daîra ziraat jî muwedefê wê hatine dûbare dîsa xêrhatina wan dikin em gîn ser sera û ser çavara hatin derê daîra ziraatiş her kesî re vekiriye felaha